iti tunggal pitik ki puso, kadaguro-uray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimonyo iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Rabi Eng, gimawan pa'y laeng ni Ronald. Ay, iso nga ti parikot tatang. Ngamin, kanayon amalada o sumangpet. Ken kanayon anapudot ti ulo na. Dayta nga rod, tinapaliiw ko kinkwan Hawang at dakas nga aramida ka. Ket, apay nga rod akas jaynan. Diyak man na mo. No pagdamagak, iba ka na nabambanog kan kayat ng timaturog. Saan tayo pa'y na makasangsangong amangan? Dalakit din na dagsan aparikot na. Siguro. Masapol nga agsarita kayo anasayaat. Damagam no anya ti parikot na. Ay, ti dakas na pa'y. Makabulan na din ang ted iti sweldo na. Anya? Pangipanan na nga rod iti sweldo na. No damagak, imbayad na kano iti utang na. Kan di na kaya't adagdamagak. Sus, anya kit daytan. Asawa na ka? Iso masapol lang amaamwam Kumaa. Ultimo ti anak mi pagpupudutan na no kas diyang agsangit-sangit. Anya garod ita ti ammo ti ubeng. Awan pa'y mo't nakam na. Amok pa yan? Saan ko amaw-awatan tatang? Nakapasyal ka mo tabalayan. Ay, sumrag ka. Ay, agyaman ak, abalayan. Agtugaw ka ta, agpaysagana ak iti mabalinta pag merienda. Ay, saan kan nga agtaktak abalayan? Kalkalpas ko lang iti balay itay. Sige. Anya ka diti may paay ko. Napatig sakit iti gagaram. Ay, napatag talaga abalayan. Maipapan ka dagiti anak na. Ada ka di parikot kadakwada? Ada nga raw. Ngamin, saan ko amawatan di anak taan ni Ronald? Ne, apay. Kastoy matan ti mapaspasamak abalayan. Anya? Kasta ter aramidan na? Wain abalayan. No babalain, saan ko kumaakayat nga dati saan da pagkinaawatan? Tanay, adan anak da. Nabayaga saan nga imay ditoy? Anya? Saan ko amalagipan no kaano day dinaudi ay na ditoy? Ket no, ibagbaga na aditoy amat maturaw. Anya? Kas iti na minsan. Nagsupyat da, tanala daw manan asimangpet, ken nakainumpay. Kamsan ko nga ambaw, no anya ti nang rugyan ti ririda, ket nagdardaras matlaang apimanaw. Anya? Idi damagan ni Aime no sa dino pailat papananda, impukaw na, nga imbaga na nga umay la maturogan ditaw. Ne, madiday ta. Dito'y ti impambar na. Saan man nga umay matmaturog dito'y? No umay man, apagbiit laeng. Ay, daitan, isaan ko nga amo Sa anak ko man nga umay, ta saan na kayat ni Aime, kayat ko laeng amaornos ko ma. Pagrebangan ta dayta, balayan. Kahit may sapay amaday, makabulan saan, wano nasursurokan adi kano nang yawat iti sweldo na. Ket san met nga rod makatrabaho pay ni Aime, ta nabiit pay laan naganak. Ay, naglokon. Malabalayan. Kasaritak to no may daw as ditoy. Ay, saan kang agdanag? Ngala, umayak to met ijay balayo, ta sarong kaarak dagiti agina.
Ay, pasensyakan, anak. Nasken ngamin amaamuan ni abalayan ti aramiden ti anak na. Daisot mang patigmaan kenkwana. Ngam na dapat nakabalin na. Uray saan na kuman amaamuan. Amang anod at danton nga agloksaw ni Ronald. Numaamuan na nagpulong tayo ka ni mama. Anya kuma. Ay sos ay may anak. Basit laangan ti pangikikak iti asawam. Tatang. Saan madakas iday? Ngam idi masikugkan aging ga iti nagpasngay ka. Andan made anapaliw ko kenkwana. Ngam nagululi makaklaang. Taaging ga iti mabalay. Saan ko akayat ti makibiyang? Tatang. Patpatgen ka anak ko. Siksikalaang ti anak me iti day dinanang mo. Kakaisuna asaan da ka pinaspasaktan. Ita? Sa balikit din atao timang pasakitkan ka? Kumusta kayo niya gina? Ay na, nakalan to'y apo. Naghihimasen titurog na. Kasta na talaga mama. Matmaturog later aramidin na no kasto yung aldaw. Ngamit rabi sangag pakaturog. Kasta ti ubing. Iso nakaturog ti tagibi. Maturog matina. Kasa na makaturog hak. Nagadu ti aramidin. Sa bagay, talaga kasta. Punak nga ron. Inton maong puten ti maternity leave ko, agsupli ako ni ti trabaho. Kat, asino nga rudan ti agaywan? Ninto tatangan Nasken ka di pa'y ngagtrabaho ka, katadamot ni Ronald. Ay, dahil nga ron ti parikot mama. Agdwa bulanan asaan anang tad iti sweldo na. Aniya? Naawan may itid ni tatang. Awan matan ti maigatang ko iti agpaay kini baby. Ay, itaman pa yan nasapa ka asimbangpet. Agsarita ta ko ma. Saan ka amawanan? Ino nalatawak asumangpet. At masaon. Numasapak adalata. Kasano, nagdakalan ti nagbalbaliwam. Rogyan nakman adarmaan at saan nakon. ka dramaan? Kaya't ko lang makapaglinawag ta. Apay, anya man ang data. Napanlugak ta adot inaramid ko i-website. Ore, pagbit lang. Awan na ka din ti panawin. Napanlugak nga rod! Saan ka kadi makawawat? Talaga nagdakalan ti nagbaliwam. Ultimo pagribagam iti anak mo, malipatan pa yan. Anya? Mababainak pa yun kinitatang. Isula amin nun. Ha? Saan ka namang mangtad oray maigatang na kumay tigatas si anak mo? Kada ka mat... Amumot nga! Hustonan! Mabisit ak manan! Atay ta! Nakariingan ti anak mo. Gaputi pa nagbugkaw mo. Visit ka kidi nga gina. Kasta ti bagamitan? Sa dino ti pagturturugan. Apay amanong aldawan asaan ka asimbang sangpat. Matmatoro ka kidi balay. Kasano unget ka nga unget. Sangit at sangit ti ubing no sa mga putak. Kasano ang makaturog ako yung makainanak? Kasano nga'y bagam amat maturo ka di balayo kat nabayag ka nun asaan ka anak na panijay? Anya? Di ka man nagulbod. Nagkunaking ka? Ni mama! Imay ditoy, kat nasa una kanyak anabayag ka nun asaan mo asinarungkaran. O anya, agulbod ka pala? Nasaya at man, tanasurutam ti dalan mo ngay may ditoy. Masurunak namin kinaiwi. Imbis na makainan na tao, apahan nakiting. Kasano, nagbalbaliw ka kanon. Ultimo ti para iti anak yo, nalipatabon. Kansa dino ti pagturturugam, ta ipampambar mo pa'y amat maturog ka ditoy. Apay ngaming imbagayo pa'y laking kuwana, asa anak mo may ditoy. Sika ti anak ko. Kansa nagapo takasta ka kat ayaw na kontar aramidam. Daya? Ano yung adaya? Ado ti imbaga ni abalayan kanyak nga agpapan kan aymi. Hanya da ito'y ngar aramidam, Ronald. Mama. Siya ti mababain iti aramidam. Apa yan nakasta ka? Manipod ka nung masikog kan naganak ti asawam. Kastakan. Adda ka di paglulukwam a babae, Ronald. Awan, iyak mo. Ulbudan na kadipay nga inam. Pangaasim, saan mo apasaktan ti asawam? Kang runaan na, agbain ka kumamad iti katugangam. Nagsaya at ta.
Ulitag, pangaasim pa saan kang agar-aramid itinakababain kang dagas. Ay, amangan no pagbabawi am tumitlaang. Hello, Briggs! Kumusta? Okay lang, Nat. Oh, nakapasyar ka man. Kaya't ko na nga makasarita ni Ronald. Sa dino, tayan na. Nakita kita ay anapan iti karenderi at itabangir ti kalsada. Kasta ka di? Sige nga, Rod. Mapan ko man kita ni Jai. Bye! Bye! Awan. Talaga na yaw awanon ni Ronald gapokan katliya. Ay, kaasimot ni Amy. No kaano pa nga dan anak da. Isumat ti panagloko ni Ronald. Kung nga, maturog kayo ti apartment ko. Saan ka nauray? Napana ka balay. Ijay ka da mama, wano kinaigdan ti asawang. Kadno ka ang anak na pailaan. Saan nga jay kan? Saan man natin laibagbagan? Pagnumat! No kaya't mo agbayag ti relasyon ta. Saan mo nakakaigda ti asawang? Anya? Saan ko akayat nga ta kabingay ko? Kayat ko, siyak laang ti ayatam. Katliya. Awan kayam, ay abang ko, juday tita. Unam nga mingay ka nakitikal man, saan ka nauray. Kaya lang. Wino, itad ko ito na madamdama. Sigurado ka? Uy, umayak iti apartment mo, ito off kun. Oh, ada ka mat, Amy. Wen, amok sweldo yo ita. Mababainak namin kan tatang ko. Iso amin ang tiagdas-gastos. Ultimo tiagpaay iti anak mi. Ne, saan ka di amang mangtod kan ka ni Ronald iti sweldo na? Saan nga, Rod? May kadua bulan itan. Anya? Madi siguro nasaysayat no kasaritam ni boss. Ibagam kan kwa na ti problema. Kababain samat. Saan? Karbangam day tata asawa na ka. Ken ada anak yo. Kwa? Umay ka. Kaduan ka. Ibagat kang katipod no. Saan akayat da boss ti kasta? Anya? Kasaritam ni boss. Tas ikati mangala iti sweldo ni Ronald. Apa anak laki din o kasta ti aramidak? Saan nangar aramidan day ta? Taamangan no isot pa kaikatan na, I mean. Kumusta tinapanam? Apayakas kala nalpas nga uaw. Saan ko nadano ni Ronald di opisina da tatang? Nasapa ka no nagpakada, taada ka no napanan na. Anya? Sigurado, awan man ang mayawat na kanyang asweldo na. Ay, anyamot ng tikas ng aramid ti tao nga da pamilya na. Ngam, ada nagsaritaan mi iti boss da. Saan da ka no ngitid kan kwa na ti sweldo na? Tasyakton ti mangala. Mabalay ti kasta? Mabalin, sigurado nga apaanak to. Kan agriklamon to lakit di. Wan, agriklamon to lakit di no kasta ti aramidan da di opisina da. Kan, amangan nil katundan tumat na. Anya? Sa bali ngamin at talagang ti aramidan ni Ronald tatang. At tapag nga da babae na. Awan nga tantim ako nambita. Inted ko ti sibubukal aswildo. Kan dituyak pa'y namatoro. Rabang na lang. Tanong saan? Sumapulak iti sa bali amang tad iti kasapula. Anya? Laglagi pong dayta. Saana kamang rabrabang. Ado di ta tinakapila tapno amom. Saan mo nga't aramidan dayta? Ada ka di maaramidam? Anya? No kayat mo asaan ka nga isina? Masapul nga itad mo amin akasapula. Sige. Wen. Nasaysaya at siguro no sinaamon ti asawam kat datan ti agdan na.
Anya. Oh, saan mo ama aramid? Timbaga? Apay anak ko na sa tarupam, pare. Oo na. Dalang ba sita parikot? Parikot mo kan kumari Aimee, wano ni Katlia. Ni Katlia? Saan man na dahi tati pagsaritahan ta? Uwan gayam. Naibaga kadikan ka ni Mari Aimee nga imay dito, hindi malam. Anya? Ulit naman. Imay ni Aimee? Tapay ka no? Amo na sweldo tayo idikalman. Ket syempre, awisan na kasiguro ko mga grocery, wano anya. Di lakit makaura yan? Saan mo ang mapabasol pare? Tasan ka kanumatan amang mangta diti sweldom? Anya? Naipagkalaking katikasta. Ang tinasayat, agdiretso ka iti opisina ni boss. Imbaga nagayam kanya kita eh. Ano sumangpat ka kat agdiretso ka iti opisina na. Adtoy. Alam da ito'y basit nga ornong ko. Tamapan ka gumatang ka dagiti kasapulan tayo. Kastamat tan iti agpaiken baby. Tatang, Mapankan anak. Siya kon ti mangaywan iti apok. nagdakalan ti sakripisyo yung kada kami nga gina. Anya nga rod. Saan mat mabalin abaybayan kayo Takas jay mat nga awan manaknakam ken pain ti asawam. Saan ko nga mo no apay ang nagbalin mo tinakas jay ni Ronald? Kat no kastilaan. Amangan no. No, anya. Amangan no mapilitan ng amakisina kan kwanan. Nang Ronald no maamuak nga da babae na. Anya. Saan ko ngayon gaan aduktalan na pudno ti atap ko, tatang? Ket anya nga rod ti aramidom ita. Paliwak na gititignay na. Kat no kasapulan na mapanang agpaliw iti asidag ti opisina da, aramidag. Ay, Imposible nga min nga awan madi nga aramid na tatang. Kasi tinakunak. Do abulan ton nga awan yawat na kanyak aswelto na. San ki din na nakadidilaw dayta? ay, mala. No anya tinamnamaam ang makapasayat ken ka. Aramidam. Kayat ko masulbar adagos da itoy. Sakbay ang maumpot ti maternity leave ko. At subli akton nga trabaho, tatang. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Talaga gani? Saan ka nga gawid? Ita hindi malayo, honey. Saan? Maturo ka kita apartment mo. Agyaman na kani. Talaga alam nak. Talaga man? Saan ka nagkanag? So papakak data ang panagayat mo. Rabang na lang. Nasaysayaat ko man. Panawa mo ang mamimpinsan ti asawa. Mano pamilyam kat datatagdan na. Kasan to ti mapasamak? Ngimsan pangita? Ngam ka ano pa eh? Inton nakabiro ka kun, iti kasukat mo? Anya? Ay, ayaten ka, Ronald. Sorry lang, ano, saan mo amay pa ay dagiti ka sa pula. Katli. Kayat ko, tinalawag asaritaan. Iso nga ipagpagakon, tapno saan kanto amakikito na itimay sa nga aldaw, kat panawan ka. Oh, apay nga inawis na kaginong pare. Pare, kahit ko lang danggayin no, kahit mo. Ada ka di pare ko? Kwa, nilawaan akon kan Katli. Kaslasan ko na masinanan. Anya? Si kalangan di makamoy, di daytoy. Di na ko makagura. No kastoy ti makunak pare. Pudno, biyag mo dayta. Adakin ka ti makuna atimon. Ngam kas gayam. Tilaang makunak. Agpanunot ka kumay ti mamin ribo. Sakbay amay gayong-gayong ka. Ket saan kanton ang makalutot pay. Bro. Anya nga min ti parikot ken Mari Aimee. Apay ana aramid mo ti kastoy ken kuana. Pare,
Awan. Natnaglang tirignakin Katlia. Nga uray amom amay parit? Abasol ti relasyon nyo? Amog. Ngamasan ko nga mo. Takaslay patay ko ti panangisinak. Bino, pananglipat ko kingkwana. Anya? Pare, makuna kinamagda ito'y arik na. Kan aramidak. Ngamasan ko nga mo. Nagbalinak siguro abagdit. Gapit panagayat ko king Katlia. Angam ti saludsod pare. Pudno nga tamat laang ngay ayatan na ka. Wano, kwartam laang ti almanan na. Tatang, da kayo pala kumatimang kita iti apo ko yo. Adala pa panakbiit. Sa dinaw. Adala mapan ko pala iwan. Sige Magandad ka kuma. Sakbay ti pangal daw ada akton. Sige. Kaya't ko lang amin at talaga aduktalan no pudno ti atap ko kini Ronald. No awan maduktala ki Jay. Amangan nagsubli ak inton malam. Inton pa nag-aawid dagiti empleyado. Ay. Sakbay ang maungpot ti bakasyon ko. Adda ko man maduktalak. Saan da ka basta mailasin ka puti dito nga arawat ko. Amok nga da mo ni Briggs. Ngam di na nakayat ng ibaga kanyak. Isu asyak amis mo ti agtignan. Hey, da kamutan. Anya ti ba nagtinapanam? Awan tatang. Anya ti kayat mo asawan? Diyak na orin ni Ronald Arimore ti opisina da. Saan ko nga mo? Diyak mat kaya ti agdamag ka dagiti katrabahuan na. Tadyak kayat amaamuan da apal paliiwag. Ay, ket anya garod ita ti sumarunong nga aramidam. Inton malam, maarkilaki ti taxi. Ket surutak ni Ronald, itinalingad. Malah, aganad ka, anak ka. Ore agasto sakit idakal. Basta mapanagnagak no pudno ti atap ko. Nakainom ka? Basit lang. Nagpainom kami ni Briggs. Okay. Tinapatag kita kahit dito yung tinagawidak. Ngam saan nga undas ka na ti panagawid mo dito yung kayat mo? Saan mat no sa? Anya di kahit mo asawan? Kayat ko, adito yung ti kanayan nga awidam mo yung sangpatan. Anya? Oh, napamulagat ka. Saan mo akabaalan wino saan mo amaaramin? Kwa nga. Saan ka abot-bot ng Ronald? Ngam no kayat kaasukatan. Nalakalaan nga aramida. Anya? Kas itinakunak. No kayat mo kag nanayon ti relasyon ta. Aramida ti bagak. Awan sa ni Aimee abalayan. Si kamot ti mga aywan iti apo ko ta. Ay, wen abalayan. Magdakkel sakit di ti parikot dagiti anak ta. Ha? Anya ti kayat mo asawa na balayan? Dumagdakkel ti atap ni Aimee nga da sa balingaw awidan ni Ronald. Anya? Gapuday ta iti pulos nga awanan niyaw awat ni Ronald asweldo na kan Aimee. Kayat mo asawan? Awanin Apolos ti awat ni Ronald para kadakwada. Kasanun ti anak ta? Saan ko ang mabalin abaybayan ida abalayan? Isu kapilitan. Adamot basit mabirbirukak pa'y. Ay, handyan lakit din ni Ronald. Sipod day din na udi ay na ijebalay. Kinasarita, sa ato na nagpagpakita. Kasta ka day. Tinaguranan sa ti panang sitar ko kan kuana. Saan ka nang piptot? Saan na makapaglibak ka niya tiunan painan? Ulag at halaka. Kita at man niya teramidan ta. Mabitlaan! Bayan!
balay mo ti pagtuktok-tukam. Honey, asino na ita? Ay, saan ko nga mo? Ayop ka! Ah! Ay! Ayop ka! Sino ka nang tungpakan niya? Sakti asawa ti kabit mo. Apay, honey. Hani tarupang. Ay sa kapit na! Ayop ka, Ronald. Ita, pagtalikod ang pailaan nga na paglukluk ko ang babae. Kasano nga? Sino din ang ibagaking... Awan! Ngam sinursurot kay tinalimad. Ayop ka! Gusto na. Kapanahon tayo ta babae, Ronald! Muna ka na, Amy. Hindi ito balit ipagsaritaan. Awanan di ron ba nga pagsaritaan tapay, Ronald? Gaputa ang sinatan! Ha? Tiyawanan ba nga asawa? Isula ang tinakatungpakan niya. Sige. Pumanhawag, Biit. Nas ka na makasaritak na, Amy. Sige, mapan ka. No pumanaw ka ita. Dahil matindi maudi akadab dito'y. Anya? No napatpatagkan ka ti asawam. Go! Mapan ka. Ngam saan nakton amasangpatan dito'y. Ngam... Saan ka agawidan? Ngam no anya ti baga. Isot aramidak. Tata, Anya tinapasamak, anak ka. pudno ti atap ko. Anya, Natiliwak ida mismo iti pagnanaedan ti aunan bain a babae na. anya. Tatang, anyat nagkuranga kiti asawak. Apay anarami na kanyak ti kastoy. Egsangitan ti anak mo. Mabitlaan. Ituloy ta ti agsarita inton madamdama. Apay, saan mo sinurot ti asawam? Saan ko akay na mapukaw kay tibiyak ko, Katlea? Ay, ka. Really? Uwan. Kasi saan ko apat yan dito, Ronald? Aramidik amin na pagkatam. Basta sa nakapanawan, winusinaan. Wow! Bilim akong ken ka, Ronald. Pudno gayam, ngay ayagan na. Uwan. Okay. Mamati ako. Tamas pinili na ngam ti asawam. Makita yo, tatang. Di naksinurot. Iso nga, inakasarita ti katugangak. Naskan amamuan na. Iso ti pangibagaak. Apot ti kunti amin. May papankada kami iti anak na akarasaan. Sa iro day siya at tao. Anak, Awanan ti sirbiti amin, tatang. Kat awan makalapad iti pangadnan ko. Rabiin. Saan mo ka din na maipabigat? Saan, tatang? Kaya't ko nga itan. Agyaman at tanadaanom na kayo, mama. Rinabrabi iyo matandi may ay mi anak. Abalayan. Kuha, abalayan. Aday ta. Anya tilinaon day ta amaleta ay mi anak. Dagiti bado ti ulag na anak yo. Kaputa itamat lang. Putdegan ti amin kada kami. Tapno ti kabitnan ti denana. Aniya? Kuha, abalayan. Mismo ani Aime ti nakaduktal iti dakas nga aramidan ni Ronald. Ay, asino nga ta tinasapsapa asa nga ilim ay? Di nga ta Ronald. Atang, siya kung ti bangkita no asino day ta. Tano ti karasaan nga asawak. Pulos adyak kasarita. Ay, siya kon. Pasigan. Dito'y kalaang. Mabit laang. Sino ti... si kamot kayam, ane, balasang ka. Naimbag nga oras yun, tata. Ay, sumrek ka. Sumrek ka. Agyaman na. Ay ngam, adalang ibagakin Amy. Oh, ani. Kamusta kan, friend? Imayak tadabilin ni boss. Ato ko ka. Agyaman na.
Ay, sige. Agsarsarita kay nga gayam. Takita ti anak mo. Uwan, tatang. Friend, ano ti, napasamakin ka? Ni, ang pekas tabi iti matang. Sika lang ti pangibaga kiti daytoy ani. Agsina kami kin Ronald. Anya? Addan sa bali a babae iti biyag na. Natiliwa kiday ti pagnanaedan ti babae. Oh, Diyos ko, naaramid ni Ronald dayta? Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Dayta ti gagaran ni Ani, tatang. Makisarsarita ka no ni boss. Ano mapalin? Agsubli ako niti trabaho. Gapot na nag-resign ti may sa akadwami. Ay, ket isu Iso ada kayo pailang kumati magkamoy ti anak ko. Mawan pagdanagam iti dayta. Das ka nagtrabaho akon para kada tayo. Ang kabalam nga raw. Kaya't ko asawan. Ay pasnak mo ka dit agtrabaho. Tukas to'y mo't tinapasamak kada kayo kan Ronald. Aramidat ti amin nakabalag. Tapno makamubunak, tatang. Sige Kasi tinakunak. Saan ang mabalin nga agpupukaklatan dito'y balay? Simrak gaya mo ni Amy iti trabaho na abalayan. Wan, abalayan. Masapul ka no asumrag, tanay. Kasanulangan ti biyag da nga agin Latingita kabalayan, hakas to'y tinagbanagan ti amin. Ni Ronald, saan mo't tananap na panijay balay, si Puday di naudi ayaay na. Ay, saan kong amo? No apay akas di tinasurot na adalan abalayan. Bagbaga ti amin, abagbaga ti naramid ko. Ngamun saan kuman nga mo, nagmauyungan na launay dayjay ababai. Daimbag anong mataginayon ti kinasaya at tilangan-langan da. Makamun iti biyag na abalayan. Saan anay suro? Talagan sa akas ti tao abalayan. At dalata pagbaliwan ti biyag na. Kat wala ang ti mabalin ang mapasamak. Agbalin adakas, window na sayaat. Pudno day ta abalayan. Daytoy. Itad mo tulat taken ay mi. Nayon ti para iti apukok. Ay, abalayan. Uray kastoy tinagbanagan da. Napatag kanyak ti apukot Kan awan basol na iti kalukwan nga inaramid ti amana. Taan kumot akayat amabainad. Isu nga inawat kulatan Awan mat kiti tidakas na tatang. Kan ada planok nga aramidan. Kita at man, hanya mo tibanagan na. Anya da ita? Nagpakadak ni boss. Medyo maladaw ak asumrak iton bigat. Ada ngamin napatag nga ramidak. Anya da ita, anak ka? Mapanak iti opisina da Ronald. Kat kasaritak ti boss ta. Kat anya ti ibagam. Masapor nga da sustento ti anak na. Kan ibagak tinapasamak kada kami. Ay... Iti na minsan nagsarita kami kini Briggs. Saan kano akayat ti boss da ti madi nga aramid akas iti naramid ni Ronald? Kasta ka day. Wen tatang. Isu adwa ti mabalin ang mapasamak. Mangted iti sustento, wano? Ikatanda iti trabaho na. Kasano pa iti biyag da iti babae na no maikat? Awan pipiyang ko. Mala. Nuwan niya ti amom anasayaat. Sige. Ngam kita da mga no mairubo kalaang. Ada ka matay mi? Wen Briggs, ada ka diti general manager yo? Ada. Nasayaat? Kati ngay babairo akong parin, ada dita? Nakalidmat. Amok pa yan. Talaga ngay nukupan nan yung babae na. Siguro kumusta kayo matan? Awan kamin, nakisina akon kan kuana. Kan saan matan na makapan iya balay? Ta mga no niya pati aramidan ni tatang kan kuana.
Kasta ka di. O sige, umay ka. Kadwaan ka mapan iti opisina ni boss. Oh, anya ti ko na ni boss. Kunana, saan na kano nga ayaw nantikas dyan nga aramid? May isa dayta paglintagan ti kumpanya, Amy. Iso nga, ikatanda ka nun. Sus, aspak. Kasano pa iti biyagda iti babae na? Awan bibiyang ko ditan. Katno, agsublikan ka. Ay, awan nanti subyan na. Ada anak yo. Kabalak abyagan ti anak ko nga ore awan ni Ronald. Nagsubli ako niti trabaho. Sa bagay. Saan nagsarsarita itimpungit ako nadangam. Saan ko ang mapakawan ni Ronald itinaramid na? Amy. Siguro, agbyagak mo't nga awan lalaki itibiyag ko. Tawan mo't nga tanti makunam. Pinagustuhan kay ti amin akid daw mo. Nakadanon tapay ni ti syudad akayat mo nga mayan. Uwan, Ronald. Putno gaya, ngay ayatan na. Wen, kat ilalaim ko marita nga ayat. Ilala, Wen, Saan ko amay kari? Anya ti kahit masawan. Ti kayat ko asawan. Basta maitid mo lagi ti amin apakaragsaka. Agtali na udakken ka. Anya. Oh, Pards, nag-report ka matgaya man. Kasabulan. Naibusan ni Kwartak. Manungal daw ti bakasyon mo Uwan, adang kami ninasikaso. Napatag nga inasikaso mo, no? Nag-honeymoon kayo iti jowam. Mumlatan na si Kamit. Awan gayang, Pards. Adabilin ni boss kada kami. Ano ag-report ka? Mapan ka adagos iti opisina na. Kasta ka di. Wan, kan imay mo't idinaminsan ni Amy dito eh. Nagsarita da kan manager. Anya? Wan, Katanya? Nalipatam sa may sa kadagiti paglintagan wano palis iti kumpanya kat sana kayat ti inaramid mo. Ha? Ala, mapan kakitin ito opisina ni manager. Kasanaon, no ikatundang at paisaw. Anyat maramidan na. Nasa o kanyak ni General Manager. Paalisi ka no ti kumpanya ti at ikasta. Awan nga roden No awanan makitab ti babae ken kuana. Sigurado nga isina na. Ket agsublimot ken ka ni Ronald. Saan kung tumatang nga awatan, tatang? Kasanaon ti anak yaw. Anya ti ibagam to ken kuana no dumakkel. O di bagak ti agpaiso. Anya? Anya ti kuna? Naikat ka? Na-terminate ka iti trabaho? Kasta nga rod. Napan nagreklamo ni Amy. Kasano nga roditan? Mapan ko kasarita. Masapol mapanigya katibagaan ang nagsiniblayang kami. Panagkunam ka di kat arab ni den na dayta? Masapol nga ramitin na. Awan mo, Ronald. Kasla awan panunot mo. Amok, agumay gayab-gab itatigura na kan ka. Kat amang ano anya pa iti aramiden na kan ka no agparang kay jay. Katliya. Okay. Ada mauding nga opsyon tapno saan ka apanawan. Ha? Awag ni Badong. Isot mangtagkan ka iti trabaho. Anya trabaho dayta? Take it or leave it. No saan mo nga awaton, makamu ka. Ngam no saan mo amay ti pakaragsakak kunak manan. Panawan ka. Anya, saan? Ibagam no anya dayta. Aramidik para kin ka. Really? Wen, uray anya. Aramidak. Basta saan ka apumanaw. Day,
Nagadun da ito'y groceries, abalayan. Ay, agpa ay ti kaadwan di ta, iti apo ko ta, balayan. Ay, kababain pa yan. Sana kababain. Kayat ko, nga urekas kasano, kat makaipaayag iti banag, amang litob iti inaramit ti anak ko. Madakin ka day ta, abalayan. Saan da ka nga obligadwan, ta day ta kat responsibilidad ni Ronald. Saan kit de asika? Awan pari ko, tabalaya. Basta pakaragsakak da ito'y ngararamidag. Uray, ipagpagapuyo lakuman iti apo ko ka. Palugudan da kiti aramidag. Mala, ay mauray mo kumangarod ni Aimee. Tada kayo ti agsarita, abalayan. Uwe na balayan. Urayag, tauray kas da iti inaramid ni Ronald. Nila ang Aimee ti bigbika ka manugang ko. Ay, abalayan. Kinapudno na. Imbagak iti naudi ayaay na. Kalpasanday di yaayo ken nangibagaan nagsinadan ken Aimee. Imbagak ken ko ana. At saan ko akayat amang yag idjay iti babae. Nalakit. Nasayat nga rod ano kasta. Kas iti na kunaka balayan. Saan ko akanunungan ti kasjay nga inaramid na. Nga uray isot anak ko. Ni, hada kayo matgaram dito balay, mama. Huwan anak, inururay ka. Kaya't ka makasarita. Agyaman, nakasanda kami lat na malipatan. Saan to ang mapasamak data? Napatag kayo kanyag. Nagruna iti apo ko. Kumusta ka mo ten? Narigat ko malipatan ti amin, mama. Yung aramidik ti amin nakabala ka bang lipat. Para iti anak ko. Kat namnamaam ti tulong ko. Agingga iti adamay tulong ko anak. Ipagpagapumlakuman iti apo ko. Palugudan na kuma. Saan kayo pabainan, mama? Nung pa'y kabaulak mo tabiyagan ti anak ko. Nguray no kasjay tinaramid ni Ronald. Amok, tadamot trabahom. Ngam pakaragsakak dar aramidag. Awatem to kuma ti basit amay paay ko. Sige, mama. Kan ada na sa ukanyak ni apalayan. Napan ka kano iti opisina da Ronald. Kat ikatenda iti trabaho na. Basta kastatin ako na kanyak ti manager da. May sa kano apalis iti kumpanyada ti saan apan ang kanunong iti kasjay nga aramid. Katamo, ikatenda lakit di. No ikatenda, sigurado ngagkamang kanya. Nga tama, ma? No awanan maala day ababa ikan kwa na. Panawan na lakit di. Awan bibiyang kulitan, mama. Ngam di nalapad padaso ng tiagpakita kanyak. Tamangan na niya pa iti maaramid ko. Kanagyaman dakit dita saan ko ngayon darom ida. Mabalod da kumakat. Oh, Aimee. Saan ko anam naman nga granata dito isangot ti supermarket ah? Ada lang amin yatangat para kini baby. Oh, kumusta ka matan? Naka-office uniform ka mat? Wan, agsubliak pa ngamin iti trabaho. Naimbagkan ka ta da trabahom. Ngam ni Ronald, hindi pa nga inikat da. Kasta? Saan ka diya nagpagpakita kan ka? Saan mat? Unak no, may nakarinaot mo no, anya. Padasan na tiagparang kanyak na makabirok iti di na pa'y nabirbirokan. Ay, talaga na yaw-awanan day. Mas pinili na ti babae na ngamda kayong agina. Maagkit di ah. Ang amam mo, saan da nga agbayag iti day a babae? Kasabali day. Sigurado, naawan ton makita buno saanan amaitad ni Ronald ti Capriccio na. Ay, pumanaw lakit di. Awan bibiyang kulitan, orayan niya't pagbabanagan na. Kan ka ba ka biyagan ti anak ko? Nga oray awan ti amana. Adalat na kahasi ti Apo, Briggs. Saan ka di? Adaktakal ti makwartam. Tiintad ni badongken ka trabaho, honey? Uwan. Ngam, illegal. So what? Nadag na pasol na matiliwan da ka. Adakan ka, no patiliw ka. Uwan mat kiti Italaan day ta. Yung marwang ka to. Sa bagay. Wan, Ronald, honey. Basta ti kang runa na panunutan. No saan mo amay ten, ti pakaragsaka. Panawan ka. Aramidong kat amin nakabalak.
Nga oray saldak ti kararwak. Basta saan ka mapukaw kanya. Naika di pagpilibakan ka, Ronald. Talagang ay ayatan ka na pagmamakuyungan na. Wan. At saan kamot ngagbidto tamang loko kanya. Sana ka bumdang amang pataykin ka. Ano niya? Tinalikudak ti pamilyak gabagin ka. Dahil kumamot di imulam ti tapanunot mo. Oh, auntie. Saan ko anam naman nga granata dito downtown na? Oray siya nga, Rod. Kumusta kayon? Anya ngay. Nasaya at matlata. Uray katulong lang ti katwa kiti balay. Saan ka di asimangpot ni Ronald ijay? Ti kahit ko asawan, saan nga ijay ti pagnanagdan na? Saan damot ta napadapawan ijay kadayim eh? Saan ko nga mo? Nalapit. Nagdanada ni ti babae na. Mabalin, auntie. Ada apartment ti Katleya. Sigurado nga isudan ti agdandan na. Ay, saan ka nagkurang anang magbaga iti anak ko, Barog? Saan ko nga mo, no apay anak bali na kasjay? Ay, saan ko mat nga mo, auntie? Nagmauyungan na launay tayo babae. Among ka di iti ayanda. Saan, auntie? Angam ni Aimee tinakasurot kadakwada. Kaya't ko ang makasarita day jay babae. Ano mabalit? Kat sinaan nan ti anak ko. Sakpay nga at adamat nag-itidakas when basol ti anak ko. Ni Aimee ti makamu, auntie. Sige, isuman ti pagdamagak. Masapul ang mabawing ko ti anak ko iti dalan asinurot na. Saan ko akayat ang mapan ije impyerno ti kararwana? Wan, auntie. Adamat gundaway ti amin, anak aramid idibidtot ngagbalbaliw. Uno, mga barwanan. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Aday ta. Hawanan may bagam kanya ka. Takal tinihawat ko king kakatad. Ken adapay bonus ko. Magustuak launay. Sakbay nga taramitan ta. Puran tapay ti patongin tad kanyak ni Badong. Wow! Magustuak launay day ta. Ket agidan tanto nga kampayag iti lawang. I like it, honey. Dahito iti kayat ko abiyang. Adayo iti parikot. Pasig aragsak tinanaman. Kadwa na Katleya. Sige, rugyan tangarudan. Sakbay amapanta iti makun ko na akaragsakan apasat na. Adda kuman, iti kastoy nga oras abalayan. Itaman pa'y analadaw. Adala siguro nakaimbiyernaan na abalayat. Urayik latan. Sika numauray mo. Wen, pambarak mata na mangubay ti apukok. Wen abalayan, adda iti krib na. Ay, wen man abalayan. Mailiwak iti apukok. Ay, nagsaya at kit kuman. Naan anay kumatiragsak tayo. No san akas jay ti inaramid ni Ronald. No anyakit di tinaknakan na Isungarod abalaya. Kayat ko amaamuan ti pagnanaedan da. Takasaritak ti babae. Isutimit sa amin dagito maakal mo nga ta ni Ronald. No talaga nga iso ti ay ayatan na abalayan. Amog, analaos tigura ni Aimee kenkwana. Kan saan ko ang mapabasol? Uray kalikagumag kumati panagsinublianda. Naigat siguro ang mapasama kabalaya. Saan tayo laang nga amu Ngam tila ang tarigagayag ita. Kat agsina da iti dayjay a babae. Barang no maator ko pa iti nagbitutan na. Saan to may tebang nga iti impyerno ti kararua ti anak ko. Ay, maawatan ka abalayan.
Uray kas jay man ti inaramid ni Ronald. Anak mo tulat ta. Kasta ti plano yung mama? Wan, iha. Sige, ibagak mo sa dino ti ayanda. Ngam sana ka sumurot. Wan, iha. Da kamin kinenday ti mapan. Agpakuyog at laangan kan kuana. Malaksid nga dasar ko kuma, mama. Awan pagdanagam, iha. Maawatan ka. Ngam, sinaan nga ta day siya babae? Wano, sinaan nga ta ni Ronald? Isukat na kaming tupay. Aramidak lata ti pagrebanga kas ina, Aimee. Mama, Butbut ka kita. Ibaga ka siyak ti mangyuli iti darum kontra kadakwata. anya? Kasaritak ti gayom kong abogado. No anya tinasaya at nga aramidan. Pabalon yun ni Ronald? Kayat ko pa'y amakita iti pagbaludan. Ngam ti ad-ada nga aglanglangoy iti basol. Uray asino anaganak, no patpatgan na ti anak na. Saan na akayat ang makaaramid iti basol. No kas jay ti pangadang da, bay ak ida. Ketsi ka, agpatingga ka kadilatan iti panangisinam kenkwana, akatukad ti inaramid na. Saan asyak ti mangikadang iti dosa na tatang. Umdasan kanyak ti panagsinami. Kat no anyan to tinadagsagsan a dosa wano karma. Awan maramida. Ay, Kas jay ti inayat na. Tiragsak na. Di ba ak? Ngam na niyan to ti katukad day jay nga aramid na. Ni Apo Diyos langan ti makamo. wala. Awatan na. Kan awan to't pabasulin na. Takabukbukutan na anagayatan ti pangadeng na. Awanan sa pulagpay, Ronald honey. Nalaos tiragsak ko. Oray siyak. Sa dino, ti pagpatinggaan da ito'y a relasyon ta. Panya ti kahit masawan. Saan ta nagkasa? Kandi na to may kasa. Katleya. Sa bagay, awan panggap ko apay kasarkan ka. Anya. Mapnag ako ni ti kastoy. Tano bilang addan to santa pagkinawatan. Nanaklaka di panagsinat ta. Ha? Saan ka di apod na di ko nagkan ka? Kahit masawan. At apangkap mo ang mangisina kanya. Saan ka may baga? Ngamin, ipakpakaunakon kan ka. Oras asaan mo amay tad amin akayat kan pakaragsakak. Isina ka. Anya. Dahil ako matikanayon alaglagi pa, Ronald. Kadinak to may gawin. Katleya. Iso sigurado mo lang. Amay tad mo amin apakaragsakak kan kayat ko. Tano saan? Ulit. Nalakaklaan ti mangisukat kan ka. Agrubatak. Itanti panangipatungpal ko iti panggap ko. Sa pulag ti pagnanaudan day jay ababay. Nga mo kakadwana ni Ronald. Uray anyat mapaspasamang. Masapul ang mapagsinak ida. At kalag ni Ronald iti day jay ababay. Nga uray pa'y pagmamauyungan na. Ijay man Magnolia Subdivision, kapsat. Ay, nasayang lang ti Alda. Sigun, iti akin apartment. Remuar ka no da, Ronald. Nagkuyog da iti babae na. Hanggang tinapadaga, kat naamwa kon ti pagnanaudan ta. Baliwag to ti agsubli jay. Nas ka na makasaritak day jay a babae. Kan uray ni Ronald. Anya nga tati trabaho ni Ronald ita.
no naikatan iti trabaho na. Amangan no nasumot na mo't tanditakas nga aramid. Saan ko akayat? Amay rarab iti kinatakas ti anak ko. Nasarakan nga ta ni mama ti pagnanang edan da Ronald kanda dya babae? Diyak lang ammo Ti pagdanagak tatang. Ang mga nanyat mapasamak ka ni mama nagpungtot. Kitawagam Wen tatang. Sana mo't kiting interesado no nasarakan na idaw no saan? Kaya't ko lang namamuan ko ma. Ammo ti cellphone number na, di awagam. Inton madamdaman tatang, mangan tayo pa'y. Kanadayin sangkot ko nga ramidat. Saan ko ngamin analpas sa opisina? Kasapulan ni boss inton bigat. Sige, siya akong ti agidasar anak ko. Syakton tatang. Ay na, mayat payla ang titurog ti anak mo. Ken mayat titurog na naubaan ni Lola na aureng. Naimbag man ta nakaawag ka, iha. Wen mama, kumusta tinapanan nyo? Saan mi idaan na danon iti apartment da? Rimwarda ka no kung nati akin kukwa. Kasta ka di? Nga magsubli ak matlaan. Itinto oras anam na maag ngadtada. Sige mama, ngam aganad kayo kuma. Dumagasak to dita. Kailiw konti apukok. Sige mama, awan parikot. Adamat ni tatang. Wan, iha. Sige nga Rodan, akyaman nakma. Bye. Bye. Ay, amo ka. Nasakit man tinakam ni ay. Ngamit ikaw ka na. At dapay la panagayat na ken Ronald. Numabalin lang. Kayat ko ang maurnos pahiti amin kadakwata. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka man ay abalayan. Ay, huwan abalayan. Mailiwag ngamin iti apu ko ta. Ay, kasta ka na. Kanawan matlang araramida, iti balay. Nakit isu Kan adapapanak no madandama. Padagasak kan aldong akaanak no agapu iti opisina. Ay, una abalayan. Agsubliak iti pagnanaadan dagiti duha. Kaya't ko ang makasarita ti babae ang nagmauyungan ni Ronald. Kan uray ni Ronald, kasarita ka na saya. Ay. Saan ko anadanon iti mo na nga ipapan ko? Ay, kasta ka day. No, adala ko mapan nakabalin na abalayan. Agsinublihan da kan Aimee. Ay, uray siyak ko ma. Kaya't ko, ano pumanawag? Natalgad ti kasasaad dagiti agina. Uray siya ka. Bakit akon? Kaya't kumat anasaya at kumati kasasaad ti kakaiso ng anak ko apanawag. Nasaktan iti husto ni Aimee abalayan. Saan ko nga ambaw? No kaya't napay ti makipagsinublan ken Ronald. Awan mat siguro, di sa kulang pa'y hani. Ilik ka na kanibadong iti service mo, a kotse. Huwag nga Rod. Iso saya atin di trabaho. Awan parikot, no basta. Sige. Ramidak amin para ken ka. Malagip ko bayam. Kumusta, nagiti aginam? Anya? Saan ka kadi ang mailiw kadakwana? Nangruna ken Aimee? Apay damdamagam neta. Kaya't ko lang, nga mamuan. Ay, Imposible nga awanin panagayat mo ken Aimee. Ken saan mo ang kailiw ida? saan? Kan mabalin ka di asan ta pagsaritaan dayta. Saan mo ang kayat? Gaputapudno ti ko na. Kailiw mo ida. Kunak mo't asan ta na pagsaritaan dayta. Mabalin ka di? Okay. Ngambalaagan ka, Ronald. Oras ana amuak asinarong karam ida. Isina ka ang tagos. Anya? Saan ko akayat ti maluklok? Kati ko kwa. Saan ko akayat nga da makibiyang? Katlia? Kayat ko tinalawag asartaan.
Talaga sa palit o gali ni Katlia. Managing bubukod. San nampalin? Oras gisina. Patayag langan. Naibay akti pamilya kapag ingkwana. Kalpasan na isinanak bilang. San mabalin? Ni Badong. Adda ka di manan pa i-deliver na kanya. Hello, Busing. Ha? O sige, Busing. Itamad lang. Sige. Bye. Adda manan i-deliver ko. Dakal ka no agad. Kasto'y madlagayang tinabiit na pangwartaan. Pare Ronald, wow! Big time ka na. Adan kotsem. Si kamad gayam, pare Bricks. O, kumusta? Ay iso lang nga iso Kumusta nga ijay? No trabaho, okay lang mat. O sika, sa dino ti pagtatrabaho amita. Bayan sila lang pare. O sige pare, ada kasinarak ko aklinte. Di magasak lang nagpagkusalina. Oresak nga rod pare. O sige, aganad ka. Naimbag man ta nakalagip ka, Bricks. Kumusta ka, Naimi? Oy, nasaya at mat so far. Makaililiw kak matlangan. Kasta ka di? Nagkita kami kan Ronald iti gasolinaan. Oh? At damat tan kotse na. Aya? Kasla big time mo tan tiloko. Di nasaya at tapno da itid na itikabit na. Awan bibiyang ko pa itibiyag na. Uray man maitapwak iti impyerno. Mare? Namimimpinsanan na pinutod ko ti amin kada kami. Kat adan na bukala planok. Anya tayta? Adan nakasaritak nga abogado. Paanol, wano pawaswas konti kalay sa amin. Kasta ka di? At dapat na nakasarita ka mang tulong kanyak. Nga agala ka dagiti ebidensya. Nga agdendenada niti kabit na. Okay. No, dahi tati makita man na sayaan. Awan makaipawil ken ka, mare. Talaga nga awan. Sige nga, Rod. Baliwan tanto tagsarita. Agyaman na kiti panang sungbat mo iti awak ko. Bye. Bye, Bricks. Pwera leksyon ni Apo Diyos. Nampulos adjakon kaya't nga sinubyan kami pa'y iti asawak. Dakalagat at ibalor tin-deliver ko kin Mr. Huang. Dakal man ang titit ni Badong abunos ko. Bumakna ako kasila. Katawan ton parikot ko pa ikan Katlia. Maitid ko amin nakapridso. Itay pa'y anadlaw ko tikot si amang sarsaro na kanya. Nagwaya ko mga gobertik. Angam. Padasik mantiak minor. Pangsubukak noon anak winusahan. At dayta. Naginayad ako na. Naginayad damad. Anya di kahit ason na ito eh. Partakakit dindag pataray. Makambo di dan. At dalaki di daga sa panggap na kanyak dagitin kalugan dita. Iti tunggal pitik ke puso. Nadagur uray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat. Ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya. Ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan. Ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat. Kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo. Iti daytoy ng istorya. Awan nga tan di ka maagan mo san masika. Di adal, mararaem ti pamilya nagtaudam. Nagtinag ka lang iti may sa dumadait.
Ay, ayat ni Carlo, papa. Mabiyag na ka, ayat. Sana baling agriga ta. Basta naragsakak iti din na ti asawak, papa. Saan ko nga muking ka? May saka, maestra. Ngamsan mo inaramat ti inadal mo. Adang samot ngamin itidapan mo ti adal mo. Sorry, papa. Ngam ni Carlo ti ay ayat. Sige. Awisim tuman dito itinalaing alalaki ta kasaridak. Papa. Amok! Tilang kinabak nang tayo tinalmanan na. Tamo na asikalang tagtawid itinay pundar asan ko. Saan mat siguro, papa? Saan mat akasta ni Carlo? Anya tamom? Ha! Siyempre, agpamarangan na singpet ita, ngamin to nagasawa kayon, pakmer na kanton. Papa. Ngam, saan ngagsigsigurado kanyak ti awanan bain, takabaulak apay pakni, no agaramid itijak magustuhan. Nagado abak nang a profesional, anagar-aram kin ka, adapay doktor, kas kada inhinyero. Dayakit din adumadait lang di. Maagka talaga. Anya ko mati sana pangayatin ni Tito Rolando kini Carlo. May sa kanulang adumadait. Kan nagtao dit na kurapay a pamilya. Dahil tangamin ti dakas na naibasari ti status ti biyag ti panagpili ti pakiasawaan ti anak. Kasta ni papa. Ngam karbangan ti agpili kan mga surot ti didiktar tapusom. Kinabak nang mi kanulang ti alma na ni Carlo nagayat kanya, Carlin. Kat, amo nga ron ni Carlo daytan. Saan pa ay? Ngum ko na ni papa. Ay abak ka no balay ni Carlo, takasarita na. Ilaban nyo ti ayan-ayat yo Talaga. Uray laksiden nak ni papa. Uray katadamat trabaho. Regularak matan amang isursuro dito eh. Kan uray makunaanan numulang ti pagsapulan ni Carlo, nadayaw mat. Isaw pa Uray baknang mga amin ni kinabaknang ti rawaw ti daga, no nagtaod mat iti dakas. Ay, awan mo lahat sir-serbina. Oh, kunak na itulnog ka ni Jebalayo. Apay nga inawis nakpailang dito yung restaurant nga ayuyang ta. Madamdama, dapay bagakan ka. Anya day ta? Kaya't nakaamang kasarita ni papa. Anya? Amunan, ti may papan ka data. Kasta ka di? Saan nakaakayat para kanya? Ha? Saan kang agdanag? Uray anyat mapaspasama. Uray laksiden nak ni papa. Basta saan tangag sina. Agyaman ak unay. Ikarim kumakanya, adinak baybayan. Promise. Uray anya mati mapaspasama. Kan saan kang agdanag. Ayatan ka iti awan kasping na. Kat saan kanto nga ipaayan iti pagladingitang. Nasaya at pinatgam tikid daw ko, Carlo. Awan rason ajak patgan, sir. Ay ayatak ni Chanda. Anya ti trabaho mita, ako na. Nanumulang a Taylor. Wano dumadait, sir. Panagkunam ka di kat mabiyag mo ti anak ko. Ken ti agbali na pamilyam babanday na trabaho. Uwan, sir. Amom ka di ngagmay-may sa ni Chanda nga anak ko. Kinagtawid ka dagiti kinabaknang ko. Amok, sir. May sa maestra di anak ko. Katuray san kang agtrabaho, agbiag kayo anagin awa san kadi. Ha? Ken san lang nga dahil. Uray san mo't ngagtrabaho ni Chanda agbiag kayo. Gaputabak na kami. Ay, sir. Kadita. Ada na pinta sa jayakin ka. Atoy ti blanco at cheque. Pirmado na itan. Saan kong yung kabel di dati katag, tasikan ti mga kabel nga uray mado akayat mo. Ha? Kasukat, ti atayom iti anak ko. Anya? Tasan ko ngay gasang gasat, ti masakbayan na,
iti kasken kalaan. Nga amok at ilang kinabak nang atawid na ti kalkalikagumam. Nagbidot kayo, sir. Awan kasta apanggap ko. Ngumkit di, to'y napod nung ayat ko tinangiduron kanya, nga agayat kan tiyanda. Iso jak awatan day ta at tseke. Kasta tinaramid ti papa ni Chanda. Wan nanang. Ay, imbagak lang arodan kan kalaisan na kalaan ti amana tabak nang da. Saan ka maikari kadakwada, anak ko? Nanang. Sa ako nakaklipatam lang ni Chanda. Ibawing mo lang iti sa bali tariknam. Saan, nanang? Agpada kami kan tiyandang agad iti tunggal maysa. Nakasagana kami amang ilaban iti relasyon mi iti amana. Bak nang da kat maaramin na ti anyaman na kayat na. Ay, madanakanak. Ang mga ano niya ti aramidan na ka. Nakasagana ak, nanang. Uray anyat mapaspasama. Uray pa'y pakatayak. Unay mo ito ni Tito Rolando. Ngam awat at timbagana. Kasaritak ni Carlo. Kanuan niya ti kunan. Agkasar kami, uray dakta kami laan. Chanda. Ada kami iti husto nga edad, Arlene. Makapagkasar kami, nga uray awan pamalubos ni Papa. Anya? Agkasar kami, nga uray iti mayor laan. Kat kalpasan ti kalay sami. Agnaad kami matan iti balay da Carlo. Nga maano sa mga tati kasasaad da. Di makal kay ti dakal abalay kan adda katulong yo. Maano sa hak, Arlene? Amok. Kabailan mi ti tumakdar babaan ti bukod mi asaka. Tinapatag ka niya. Saan kaming agsina kan Carlo? Nakasagana ka kadit, Carlo? Iti anya? Agkasar ta. Anya? Oh, apa yan nakigtot ka? Kinasarita nak ni Papa. Ngam saan nga iso ti makalabat. Agkasar ta, nga uray mayor laan. Ha? Kayat ko nga ipakita ken Papa. Nga uray awan ipatawid na kanya. Awan anyaman na kanya. Basta saan tangag sina. Sigurado ka? Nga uray mayor lang ti pagkasaranta? Uwan, tinapatag kat legal ti panagdan nata. Sige. Awan nga tanti aramidan ni Papam. Amang lapad ka data. Anya kumapay ti aramidan na. Nabilag ni Papam. Tabak nang kayo. San ko ngayon pagar? Napatpatid pa'y ti kinabak nang na. Ngamsyak nga anak na. Anya? Ti kayat ko amaamuan ita. Kayat mo ka di, ti imbagak kan ka. Asa noon, kat kinunam asaan na akayat ni Carlo nga anak ko nga isot pa ayan-ayatam. Saan nga isuda ti makalapad, nana? Chanda. Tangay na patpatagkan kwa na ti sanikwana. Ti kinabak nang na, ngamsyak nga anak na. Pues, surutek latamat no niya ti pakaragsaka. Di makil ka itinarang ay kasasaad. Maano sa mga ta ti kasasaad ni? Maanong sakna na. Tinapatan kat makadinak tay ayatek launay. Asa na dayta? Agkasar kayon yung saan pa'y nga amo ni Tito Rolando? Ipakaamok to na ta, no bisperas ti kasarmi. Anya? Total, kat di nakmatlang patpatgan nga anak. Saan mo't siguro akasta? Kahit na siguraduan nga dakan to'y tinatalgad akasasaad. Kap-kap na kak ni Carlo, Arlene. Awan makunagkan kwa na. Wen, dayta ti sana maawatan ni Tito Rolando. Dayta nga ro. Uray ko manong pakasag ng tipusok dayto'y Arlene. Adaak mata ni Tusto nga ida.
Amok mo ti husto kung saan? Ala, gusto ka. Biyak mo day ta. Pakasat ng tipuson. Nanya tinamnamam apakaragsakam. Sige. Kasarmin ket Carlo inton bigat, papa. Aniya, Amok ka di kay matlaang umay. Ipakaamok laan. talaga natangkan ti ulam tiyanda. Lading ita. No iti da ito'y agundaway kan banag apakasik ng tipusok. Kat salungasin at winusupring kayo papa. Sige, aramidim lat dati kain mo. Namsan kanto ko mga agbabawi. Awan amok aga po nang agbabawi ak papa. Tagpada kami itirik na ken Carlo. Ay ayatan. Ken ay ayatan nakma. Tangay sinukir nakmadlangan. Makamukan itibiyag mo. Ngam danto pa nagbabawim. Di nakto pa papasulan. Kunagmat kada kayo. Sa anak tong agbabawi. Nasayat laang nukasta. No at man saan anasaya at ama pagtenggan niya. Aklunag nga awan pabasul. Naimbag, noamum data. Total, saan dakmatla ang apatpatgan? Tatila ang kinabak nang nyo tinapatag kada kayo. Talaga na sakit tinakam ni Papa ang tiyanda. Saan nga imay nang imatang iti kasaryo? Bayan yun, nana. Isip pakaragsakan na. Talaga di nakmaklon kas manugang. Awan maaramida. Saan tayo napagsaritaan na ita? Tinapatag ka niya. At nakapagkasar kami kini Carlo, nanang. Ay, wan matkip di ngam. Dumala ang kumano adda ni abalayan. Mariknat. Anak kurang tiragsak mo iti dayto yung aldaw. Ana isang sangayan kumapara kadata. Naragsaka. Ano tong palati kayat ko? Tinapatag kat nakapagkasartan. Ngam, naragragsak ko dayto yung aldaw. Nadda ni Papa, kan si Papa lubos iti panagkasarta. Kuma. Saan ko maaday tabanag timang dadail iti muna arabi ita, Carlo? Wan matkit di Ket saan ka ngagdanag? Saan ka baybayan? Kinamok. Ama aklon naktumatlaang ni Papam. Mong friend, ato ti mas dao iti simple akasaryo. Dito ta, mabalin ka maanagarbo tabak nang kayo. Sawan da lang, di kayat da sawan. Ay, wan matkit di Awan serbiti na garbo akasar. No, dan tumatlaan saan nga umanugon. Sa bagay, Ngam ipakitak ka ni Papa. Asa anak bidot anang pili ken Carlo. alakit wan Kan, saan kumamat nga agbalbaliw ni Carlo? Awan ka po nang agbalbaliw, Arlene. Ngam no bilang mandumteng ti aldaw ng agbaliw. Adakan ko na daytan no di natakdaran nagiti Karina. Day, apa yan? Tiyanda, anak. Madmaditirik ng nanak. Makalawas na kastuyak. Ay, sa anak lakit din ang bidot. Agin aukan. Siguro, nanang. Tinasaya at agpakuyog ka kan Carlo. Mapan ka agpa-check up. Ado ka no ti dahit na nanang. Siyang tulatahan. Ala, urek at awan mo't ar-aramidag. Sakto nga ro doon timang kuyog kan ka. Agyaman na, nanang. Agyaman Unahan. Katsapay la kuma. Tamay pas ngay kuntun damo nga anak ta. Kat agbaliw mo't laangan ni Papa. Ama aklon nan ti panagasawa ta. Natangken launa yung ti panagpuspuso na. No, di nantulat ta maaklon. Ikararagkuhan. Nga agbaliw tumatlaang ni Papa.
Ang kasanon no saan? Awan maaramid. Ngam ipakita talat ti kabaalan ta. Nga itakder ta ti pamilya ta nga uray awan tulong na kadata. Wen, kansan ka ngagdanag? Husto ka. Agtinulong ta. Saan kumat nga ipalubos nga agbisin ti pamilya? Uray no, nanumuak lang adumadait. Agtinulong tahan. Kaya't kung ipakita kini papa, nga agbiag ta nga uray linaksidnak nga anak. Mas daawak mo't kan papa. Agmay may saka nga anak na. Ang may turad na kaapapasa na kasta. Day dati pagsaksakitan tinakam ko. Anapat patad ti sa nikwana, ngamsyak nga anak na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pabalin ka di nga kita ta iti may sa Chinese seafood restaurant, Roxanne. Napatag ti pagsaritaan ta. Amok akabaalam ti paaramid ko ken ka. O saan ka ngagdanag? Saan ka nga grabyado iti ited ko atangdan mo? Basta aramidem ti paaramid ko ken ka. Nasayaat nga rin kasta. Uray dinner, babalin. Sige. Sige, baliwag to nga rin ti umawag ka. Bye. Iti da ito'y nga aramidek. Kita ekman no sa dino ti pagpatinggaan ti kinapodno day jay alalaki iti anak ko. Ay, saan aparikot, anak ko? No maitalit yu ti anak yu, kat mangisuro ka madan. Ay, kat, siyak, ti agaw awir iti apok. Agyaman ak nanang. Lipas iklaan ti maternity leave ko. Ay, katun Masapul ngamin ngagtinulong kami ken Carlo para iti pamilyami. Ay, nasaya at day ta anak ko. Saan ka nga tama ikawa, iti kastoy akasasaad ti panagbiag. Di makkel ka, iti aglaplapusanan na panagbiag. Maano sa gapu iti ayan-ayat mi ken Carlo, nanang. Ay, alakit agyaman ak ano kasta, anak ko. Uwan, nanang. Ipakita ken papa, nga agbiagak ng uray awan tawidag ken kuana. Kwarta na lang ti kwarta na. Basta saan ko ang mapukaw ti taong nga inayat ko, iti awan kaasping na. Kumusta kan, friend? Kastoy, mayat-mat. Dandanin malpas ti maternity leave ko, kat agsubli ako namang isuro. Wala, namiss na ka ni Jen school. Oray siya. Kan masapul nga trabaho ako. Tani, saan na nakas iti abalasa nga pay. Uwan nga roda niya. Saan ko asamiran ti anyaman na rigat. Tinapatat, kat kadinak ni Carlo, kan dagiti agbalin nga anak ni. Pulis ka di asaan pa'y abinisita ni Tito Rolando ti apo ko na? Saan? Talaga abim mato ti puso ni papa. Anyamot dun. Di na pulos maawatan ti Riknam? Saan ko nga mo? Numaminsan. Ada pa yan umapay kanya kasaludso. Anyamot day ta. Iso ka di, ti amak. Anya? Was, si Kamot. Pakawanan na klaangan day di mama. Saan ko matkit di nga ibaga? Ada ka sa babae day di mama. Ngam amangan yung sikog na kon, sakbay ang nag-asawa dakin papa. Anyamot din day ta may bagbagam? Ngamin, panagrik na kita. Kasla din anak ni papa. Si Kamot. Kabaalan nakalaksinan. Takas kan Carlo laang tinakiasawaan. Nalabit. Adda sa bali a rason. Kahit nalaang adda ka itinatalgad akasasaad. Patya ka din nakbaybayan ni Carlo.
Tanarit na tinapod no panagayat na. Wan, ngam ti dagas na, saan akayat ni Tito Rolando? Masayang laang kano tinagregrigatan na ngayon pundar. Sika, patyam ka di, aday talaang tinangiduron ken Carlo, anang asawa kanya. Gapulaang titawidag, Arlene. Oh, kumusta kayo nga gina? Ay na, nagmayat lakit din ti turog ti anak ko. Kasta na day ta. Agdede, maturok. Into nagring, dede manan. Nasingpet ti anak yo, Carlo Barok. Nanang? Salag sangit day tano na basa ti lampin naken no mabisin. Kasta ka di? So ako nakentyanda, inton agsubli amang isuro, uray siya akong ti mga wawer. San kayo na mangalapay iti yaya? Da kayo man numanusan yung aiwanan ti apo ko yun, nanang. Anya kita jak maanusan. No, kasta nga ron. Katulong dito'y balay ti alaag, nana. Saanen? Urno nyo kit din ti pagsweldo, no pangsweldo yun ti katulong kas kadaan no niya dita. Kabalakpay mo ti trabaho dito'y palay. Nang rona kat nasingpot ti apaw. Sapay lang kuma, tasaan nga agbaliw. Saan ba't nga ta? Nanang, agyaman kami tamawatan da kami. Nagdakala tulong kada kami ti kadayo. Iso nga, anusan da kami kumaa. Kung nagtumatada kayo, Tito Rolando. Oh, Arlene, balasan ko. Anda ka matgayam dito eh. Wen, Tito. Adalang or-orayat. Oh, anda sakit di kadate mo ah. Kasta nga rod. Saan adakes? Ang naskan apilyan ti pakiayan-ayatan kan pakiasawa. Ha? Saan laang apusom ti aramata mo no pagturayan? O saramat ti panunot mo? Saan mo atultuladan ti sukir nga anak ko? Kwa, Tito. Agasem dayjay, kay kayat na pa'y ti agrigat gapulaan iti dayjay alalaki. Nasayat mo ti panagbiag da? Ta napigsa mo ti pagdaitan ni Carlo? Wen, angam kastalatan agpatinggada iti isang kahig isang tuka ako nada. Ay, saan mo't nga ta, Tito? Aywan gayam. Saan nyo ka di pa yasin narongkaran ni apo ko yo? Anya ko matipanggapwa ka mang kita? Ala ni Tito, iramraman da pa'y akagora di apo ko da. Anya? Awan mo't basol di obing. Nung kagura yo dagiti parents na, saan ko mamatan di anak da? Among friend, nagrana kami kin Tito Rolando di restaurant. Ijay nanganan mi kin ni James. Nagdinner kami nga menchay kat nakitak ni Tito Rolando. Amom? Nagsiksi ti babaya kadwa na nagdinner. Kasta ka di? Wen, katjak na alwadan ti nagsaukan ko ana. Makamuditan ano kakura naggapo itin bagak. Anya gamin tiga po na. May papanit ti anak yo. Di na magkuno sinarungkaran na kayo, no ti apo ko na. Kat, anya ti sungbat na. Awan kanot panggap ko na. Anya? Iso ajak na alwadan ngayon baka kankwa na nga awan basol ti apo ko na. Kan di rin ba nga iramraman na tigura na, iti apo ko na, itigura na kada kayo a parents na. Kat, anya ti kunana. Saan mo tanasim mong bat? Iso asabali talaga ni Tito Rolando. Natangkan, di pa nagpuspuso na. Payamlatan, Arlene. Sige, kastapay. Baliwan tanton ti Aksarita. Umayak to nitong Sabado, di balayo. Sige. Sige, bye. Bye. Nyamot nga payson. Talaga din lawag ti kasdya ngayon pagka ni Tito Rolando. Apay ni ramraman na ti apo ko na. Di na pang panunutan. Darakin lasak na pailangan tayo dyan. Dagitidad do mga amok. Kasta una iti panagdungo da iti apo ko da. Namsapali talaga ni Tito Rolando. Ay,
Nalagip pulakit na rutin baga kanyak ni Chanda. Amangan no pudno mo ti atap na. Asaan anit Tito Rolando ti pudpudno nga ama na? O naimatan ni abalayan no kasta. Nasakit tinakam ko iti imbaga ni Arlene kanyak nana. Apay nga yung iramraman ni abalayan na kagura ti apo ko na. Anya kumatiba asol ni Junior ngay. Mas nuplat na kuman ada kayo ti kagura na. No talaga asaan ama po na sigura na kada kayo. Nasaan para kanyak nana? Uston sa simkan iti panunot ko. Asaan nga iso ti pudno nga amak. Anya? Ama pa'y kitintikas jay. Saan mo ko maapagduadoan ti amam anak ko? Nalabit, kaya't nalaang asiguraduan asaan kang agrigat iti din na ti pakiasawaam. Awan narigat, nagtinulong ti agasawa nanang. Adam amok nga awan nandaan agasawa. Ngabga po iti nasaya at apa nagtunos da, ginmin awa ti biyagda. Wan matkit di Adamat tagi ti nagasawa, ngagpadada abak nang. Ngam malaksid ang nagsinadamatlaan. Napukaw pa iti sanikwada. Taday tala nagbisyo tinararamid ng agasawa. Ay, adda kasta nga agpaiso. Pudnong, adda dagiti kakasta, anak ko. Isuan nasakit tinakam ko kin papananang. Saan ko nabasol? No sinukir ko man ti kayada. Ta saan mat nga iso ti makiden na, ta siyakmat. Iso akar bangaklaan ti mangpili iti lalaki amangayat kanya. Kan ay-ayat at man. Nalabas matan ti katugangak, nanang. Dagiti daduma. Kasta unay aragsak da no adan apuko da. Diyak maawatan ni abalayan. Gapo kadagita nga'y pagpakita na kada kami. Simkanan iti panunot ni Chanda. Asaan ani papati pudpud nung amana. Saan mat siguro? Kaya't ko asawan. Iso ti amana. Kaya't laang ti amana masigurado anasaya at ti pagbanagan na. Ti kunayukit din, nanang. Napatpatag pa iti sanikwana. Ngam ti anak na. Mabalin na kasta. Makapasakit na akam dayta, nanang. Ay, saan ka nga gimula iti gura, iti ama ti asawa manak ko? Saan ko nga mo, nanang? Ngam, jak malapdan ti makagura. Anak. Kabalak matkit di abiyagan ti pamilya. Nga ure na numuak lang nga dumadae. Ngam didak mababalaw. No makagura akan papa. Anjat ko nam. Masapol mo ti kwarta. Sure. Awan parikot. Ngam siguraduam laeng nga aramidam ti papa aramid ko ken karoksan. Sige. Agkita tayo ti sigod na pagkitkitaan ta. Sige. Bye. Sigurista met ti sinalbag ijay a babae. Saan nga aggunay no saan ko nga ikan nga umuna iti kwarta. Itad ko man laengan ti kidkid dawan na. Saan ang napatag kanya ti magastos ko? Basta mapagsinak da Carlo ken Chanda. Agyaman na. Tauray kasano. At dalatamat umaya customer ko. At dapay nagpadait iti blouse. Ang kabalak matkit di nga uray bestida. Napanan nga iti nasursurok iti nagabroda. Ijay mat abroad. Wano Saudi ang nakasursuro ak ngagdait iti bestida. Kunak nga mabayagak manan nga aguray, Roxanne. Sorry.
Sir Rolando, adang amin ay nasikaso ka problema. Oh, anya tayo jay. Ibagam tabareng makatulong ah. Ni mamang ko. Na-hospital ka no. Kat pulos nga awan maigatang da itihagas na. Kasta ka di. Oh, sige. Ikan ka iti ipatulod mo katakwada. Agi amanak, sir. Malaksid iti itad ko at ang dan mo iti papaaramid ko kan ka. Ikan ka iti ipatulod mo. Agi amanak, sir. Okay. Mangantapay nga ron. Saan ka nagparikot? Tulungan ka, Roxanne. Good morning, sir. Good morning too, madam. Ay, unay matan ti suot daytoy a babae. Agdadahit kayo kadi ditoy iti blouse kan skirt? Yes, ma'am. Agraman bestida? Uwan, ma'am. Oh, okay. Adangamin kayat kung style nga awan ni Timol. Ay, mga no narigat mo't nga style, madam. Saan mat? Kayat ko laeng naaramid babaen iti tailor. Kasta ka di? Wan, sobramot nga minan ti kangina dagiti magatang iti mall. San ka di? Uwan nga ron, madam. Ngam sa bagay, branded mat kit di dagiti nangina. At papada dagita, branded man wano saan? Sa bagay. Kaya't ko nga idaitan nak iti duha paris, blouse kan skirt. Adamot ang nagatang ko at tela. Sure, madam. Ket no magustuhan, dituya kun nga agpadaita kanayon. I-try ko, madam. Awagan naklatan iti Roxanne or Roxy for short. Sige. Ket da kayo, sir. Anya ka di mo ti madaydayaw na ganyo? Siyak ni Carlo. Sige. Nice meeting you, Sir Carlo. Ay na, nagwapo kayo mo na Taylor. Thank you, madam. So, mabalin na ko, naro ko din? Sure, madam. Roxanne. Tinekline ti blouse na. Nagbaba. Jesus Maria Kusina. Sir Carlo? Okay. Sakbay na. Anya ka diti style ti blouse sa kayat yung madam. Kas madlaan nga niti suot ko Kanti skirt? Kas madlaan nga niti suot ko. Okay? Yes, madam. Roxanne. Anya ay tanday ito'y customer ko. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Anya itanday ito'y customer ko. Kitkitaan nakmutlatan, sir. Ha? Ada ka dirugit, iti barukong ko. Ay, sorry, madam. Roxanne. Sorry kastoy nga na talaga, di pa nagkawkawas ko. Okay. Sige. Rokodan ka nga rodan. At dayta, narukod kan, Roxanne. Kaano ka diti panangalam? Si Kaman, do kaano amalpas mo? After 2 days. Okay. Ket papintasan ha? No magustuak, at parami dakpay ken ka iti bestidak apang formal.
Sure. Atoy, advance ko. Okay. Agyaman na ka. Okay, Sir Carlo. See you after 2 days. Sige, Roxanne. When kaya, mabali na ma-phone book ti cellphone number yun? Ha? Sure. Sige. Awan na gunget no. Awagan ka? Addan asawak. Ngum panagkunak. Awan mo't gapo na nga agungat. Nang ro na no maipapaniti trabaho, tiga po na nga umawag ka. Good. Narigatan. Amangan no. Ipungot na. No kasta, narugyamon. Yes, sir. Kat oray la nagbulan. Dagiti mata na nagkakita iti langag. Ano pa nagparukod kan nagpadait kan kwala. Good. Saya atin tapno adda bonus mo kanya. Okay. Siya pwede ko na, sir. Ket no maawis mo nga update kayo, much better. Ken masapol a documented. Sure. Good. Ngam. Tay tangdan ko, sir. Tay promise you, ha? When, no problem. No anya ti imbaga tong palak, Roxanne. Oh, kamanak, sir. I love you for that. Okay. Sige. Bye for now. Babayu. Bye. Sarampiting mo't atalaga ni Roxanne. Sa bagay, saan ako namas daaw, ta itiklab mo't nga rod ti trabaho na. Langam tinabanog launay, Han. Kan saan ka matimtimag? Uwan nga rodhan. Nagsasarunod agiti may nagpadait. Kasta ka di? Imbag man, tadalat tao may agpadait. At damat. Ultimo bestida da, kas kada blouse. Aya, sa bagay, kayang-kayam day ta. Anya ngay ti serserviti na sursuro mi di Saudi. Uwan matkit di Ay, di rombang nga ibagat ti may papangkin ni Roxanne. Mabit lang nga ron, kaitimplang ka iti kapem. Ay sige man nga ron. Jak paikat na sangon tinagkaping agpaiso. Awan kahayam, nung ata mangala ka iti kadwam ngagdait. Saanan? Kabalak pa lang mo't dagiti awat ko. Iso Ang planok ti agawat ka dagiti uniforme. Kan mangnayon iti usarak a makina. Tay pang heavy duty. Tano makaalak iti uniform, kapilitan ang mga alak iti kadwak ngagdait nga uray dua. Mayat day ta plano. Bayan ta, kasaritak ni principal. Plano damanan nga agpadait kami iti uniform mi. Ay kasta ka di? Una, uray dagiti uniform dagiti estudyantio. Unahan. Sige, kasaritak ni principal. Nakaturog ni Chanda. Isuda iti anak mi. Saan ko pa lang ang maalat ituturugag? Saan asumina iti panunot ko day jay Roxanne? Sa balit kinapintas na. Makaalino ti pamagi, kan panagis-isom na. Kan tinabayog abarokong na. Salbag. Urayak lang na patilmon. Hanggang saan? Masapol nga iwaksik dito ang mapampanunot ko. Pili takit din ti maturog. Ado pa iti kamakam ko adahit intun bigat.
Kaya't kaatulungan ni Jay siya, nga uray aglilip ko malaang. Awan time ko na. Nagsubli akmat nga rodo na mangisuro. Okay lang. Saan nagmata mabutan ka dagiti awat ko adaitan? Kunakmat ang mga nakaiti kaduam. Kita to. Ibagbagamat kit din ni Lina akaruba tayo. Alaam kit din. Imbagla akad kaduam kan kasarsarita mi Jay. Nalaing adumadait da Jay. Ta nagdadait iti kadamanang nila. Padasek to akasarita. Ay, imbagla nga agpaiso nga kasarsaritak ijay. Niya nga, kumusta ka ken Carlo? Talaga ka di adi pa'y nagpakpakita ni Tito Rolando kada kayo? Saan na pa'y nakita di apo ko na? Saan pa, Arlene? Anya nga tanay pa seryo ken ko na? Anya? Wala. Tingit-tingin niyo na niya talaga tirik na nung makita na ti apo ko na. Un man ngan paiso. Di uray da kayo lang agin natin mapan. Napintas ti singasing mo, Arlene. Ipasyar ko to ni Junior iti balay. One friend. Anya ti amo no, agbaliw ni papam na makita na ni Junior. Gusto ka, friend. Ngam ibagat ken Carlo, barang kayat na mati umay. Ngam nasaysaya at no da kayo laang pa nga agin natin mapan. Sa bagay magkit di One friend. Kasta ti aramidem. Anya ti ko nang? Sarong karan tayo ni Papa. Kuma. Ngam no saan ka nga umay? Oray da kami lang ken Junior ti Mapa. Kayat ko lang at tingitingin tirik na ni Papa no agbalim no makita na ti anak ta. Kasano nga tan? Adaras adait ko. Umay dalanin ton bigatan. Sana pali ada kami pailangar ken Junior ti Mapa. Sige. Di tamat ang matingiting. No sa pulan, wano, kumustaan nak ni Papa wano saan? Han? Wen, kasta ngagpaiso. Di ta na matingiting ta. No aging gaita kat nalaos pa ang tigura na kanya. Naimbag man ta na panunot mo day ta anak ko. Niman Arlene ti nakapanunot iti daytoy nana. Wan, napintas day ta nga aramidam. Barang no agbaliw ang tirik na ken panunot ni Apalayan no makita na ti anak mo. Uwan nanang. Saan nyo kadi akaduan ni Carlo? Saan nanang? Ado ka no tiras adaitan na. Iso Kat nga niya ti kunam. Kuyugan kayaw. Mabalin mat nanang. Amang ano adda masao ni Papa amadi iti panagdengag yo. Nasaysaya at kat di mat ano addaak. Tabarang no agbain ni Abalayan nga agsao iti maday. Nanang. Angam ala, addakin kalatan no da kayo latan nga aginati mapan. Uwan nanang. Kababain no agsaon tuki din ni Papa iti madi. Nasaysaya at laangan asyak ti makangag iti madi asao. Anya ti kadam. Kadwak ti apo ko yo, Papa. Ha? No addaman gurayo kada kami ken Carlo. Saan nyo kumamat nga iramraman ti apo ko yo? Nan? Ubat man ti apo ko. Adtoy, Papa. Lalaki gayam ti umuna nga anak yo. Uwan, Papa. Kan saksamat ti karuprupan Agyaman na. Sabahin sa amat direk na. Anya tinagan mo, apukok? Junior, Papa. Impasurot yung gayam itinagan ti anak yo. Kasla na pintas launa itinagan ti asawam. Alakat, sumrak kayo. Dito tayo matlatan rin daw.
Sakbay nga gawid kayo. At daman damagag. Anya day ta, Papa? Kumusta ti ambisyoso nga asawa? Kasta manan, ti magbagayo ken Carlo. Pudno man. Aging ka di ita. Kat kagurayo pa'y laang ni Carlo. Saan lang nga iso? Uray si ka. Saan pa'y anapunas tiluksaw ko ken ka? Gapu iti panang supring mo kanya. Pakawanin da kuman, Papa. Mapakawan ka no sinaam dayjay alalaki. Anya? Kasano nga isina? Kat iso ti ama ti anak ko. Ngam no agsubli ka kat kaduam ti anak mo. Agbiag kayo ananamay. Kan maipaayam itinaranyag ang masakbayan ti anak mo. Uray kas ano, Papa? Sa anak pa'y alimangan anangan itidim na ni Carlo. Ala, makitan to. Anya? Kat sapay la kuma, taagnan hayon anapod no ken ka. Kang runaan ti amin, sapay la kuma ta saan kanto nga agrigat iti dennana. Oh, anya, kumusta friend? Natuloy kayo ken Junior anang sarongkar ken ni Papam? Un, friend. Aga kami pa'y ken Junior ditoy. Wow, kasta ka di? Agawid kami kuman ng nakaturog man ti anak ko. Angkat, anya nga ron ti madamag. Anya ti reaksyon ni Tito Rolando iti sa sarongkar yo. Naragsak ang nakakita ken Junior. Inupuba na pa'y. Wow, ha? Kasta ka di? Imbaga na, adipay lang napukaw ti luksaw na kada kami. Ay, naimot daytan. Panagkunak. Mapukaw tumut lang ti luksaw na. Nung kanayon kami amaban ken Junior. Ay, sapay ko takas tangag paiso. Parang nagbalin tumut lang ti rikna na kada kami ken Carlo. Ah, Juan. Ikararag mo O sige, friend. Nakidamag aklaan. Juan, friend. Sapay la kuma. O sige, agkita tantulangan niya di skolin ton bigat. Bye! Kumusta, Roxanne? Update kayo ka din iti ambisyoso ang manugang ko. Anya? Awan ka no, tiwayan. Salbag. Saan mo ka diya may pamuspusan nga update kayo? Ikan ka iti kwarta gastusan. Adi, magkasangay mo. Sige. Agkita tayo itong madamdama. Sige, bye. Saan ang mabalin ang mapaayak? Kat no bilang ta saan nga agbaligi ti panggap ko at dapay may nga aramidak. Kita akmanlaang no saan da nga agrigat. Kat papanan na kuma, adin to agsubli ni Chanda iti na. Kasta nga ron tinapasama kan. Awan maramida. No kasta lata tirik na kanyag. Adinak maawat ang manugang na. Si kala kumantag paspasensya kan, Papa. Sana bali. Nariknak anasaya at tirik na kin Junior. Naimbag man. Tasaan na ngayon ramraman ti anak ta, akagura. Saan mat? Nalabas mo't una yan. No'y ramraman na pailang ni Junior. Kaslamat na ragsakan na nakakita kin Junior. Nasaya at launay. Kano iraman na akagurat ni anak ta. Saan ko lang amo asaritaan. Saan kon nga imbaga kin Carlo, dagiti dadumaan na sa ukanyak ni Papa Arlene. Anya ngamin timbagbaga na di mo kahit ama mo ti asawam. Nasakit. Mapakawan, wino,
Maawat naktulaang ni Papa, agraman ni Junior na isinak ni Carlo. Anya? Inrupir ko, nga awan makapagsinak kada kami. Anya mat ni Tito Rolando. Aramidan mat ni Carlo ti amin na kabalan na amang ipaay iti pagimbangan niyo. Kun agtinulong kami. Oray kas kasano, dakkal mat ti sweldo kas manursuro iti daytoy pagadalan. Wan mat? Dakkal ti kaasi ti Apo Arlene. Amok, adi na kambaybayan. Wan, basta dawat kalatay ti tulong ti Apo. Sa anak mat kiti amaawanan iti namnama, ngagbalbali tumatlaang ni Papa. Wan kat amang ano ti anak yun to ti agbalin adalan. Taplong maklon na kayo matlaan kan Carlo. Naaklon kun ti amin, friend. Tinapatag at kadanak dagiti agama. Wan mat kiti kan adamat trabaho ni Carlo. Kasta ka mat. Regular ka mat na namang isursuro. Dahita ti saan ang napanunot ni Papa. Ala, nuko na ang anaaklon mo ti amin, sana na dahita ti mga stress ken ka. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Awan samat maaramidam, Roxanne. Awan matlaang ang tinapintas ang maipadamag mo kanyak. Anya ti kunom? Napudno kano iti asawa na, kat di na kayat nga ipaayan iti pagsakitan tinakam ni Tiyanda. O sinalbag, di pa ikat sayang tinaitad ko ken ka kwarta, no awan na saya at abanag ti papaaramid ko ken ka. Awan sir biday jay ababae. Anya nga ta tinasaya at nga aramidag. Uray nagkasardan. Masapul amay pamusposak ti panagsinada. Sa anak ako na, kan manhid ako nada. Adi makarik na, uno makadlaw ka dagiti tigtig na ni Roxanne. Dakkal ti panaggusto na kanyak. Makasulisog ti kinapintas na. Hangam ay ayatak ni Tiyanda. Kan napatag ti anak ko. Ne, sino nga tada ito yung mauawag? Ni Roxanne? Talaga adi nagsardangan na. Hello, Roxanne? Anya ka diti maipaay ko kan ka? Anya? Kasangay mo ko nam no Sabado? Kat awisan na? O sige. Sige man laangan. O sige. Sa dino tayo pang selebraran. Iti ka di balayo? O sige. Nasaysaya at nusukunan nak. Sige. Bye. Ay. Anya lakit din ngagpaiso ti biyag. Awanan delikadesa ti daddom a babae. Isuda pa yan ti mangiparipirip iti panaggusto da iti lalaki. Awan ka di pa iti manugang yun, anang? Awan pay, ang mga nood dapay narami da iti pagadalan Akat ni Junior. Ay, naiturog na ti bannog na nagayayayam. Kasta ka di? Ay, nasaya at tandakan. Bantay mo nga rin ta anak yaw tagluto akaon. Sige, nanang.
Ay, nagpartak nga glabas diyal daw. Awan pa'y makatawan ni Junior, ngamdak kelen. Nabaludbud nga ubing. Kuma, maadaan mo't ni tikabsat. Kat babae kuma. Masangpatan naman kaya manahan. Sorry Ada ngamin emergency meeting mi. Okay. Awagan ka kuma, ngam amangan numasinga ka. Ngam no awan ka pa'y kalpasan ti 15 minutos, sukunan ka kuman. Sorry. Uray siya. Saan ko na nasango kan nalagip ti mawak. Okay lang. Amuklatan nga ado ti kamkamakam mo. Ada ngamin umay abisita mi Manipur District Office. Iso Ngala. Sa anak pa nakapagluto. Nilaki di manin nanang tinagluto. Wana. Ta nakaturog mo titay ti anak mo. Kan adak mo ta na mga iwan ken kwa na. Angam na Naimas pa ilang titurog na. Saan mo na singaan? Tidakes na. Din tumanan agpakaturog. Tagay ayam tuman arab-rabiin. Sana balit agarami dak iti lesson plan ko. Amang maladawak matlaang amaturong. Iso wan gayam. Ada pa panak no Sabado. Kat amangan maladawak ka sumangpet. Papanam? Nagawis man tayo may sa customer ko. Kasangay na kano. Iso saan kang aginom launay Wan, amok mat. Kan sa anak mat nga agbarbar tak unay. Narnakanan ti asawa iti turog na. Nabannog launay iti pagkadalan da. Sa agaramid manan iti lesson plan no sumangpat. Ay, naimbaglangan. Tanasing pati anak mi. Kan nasapak matasim mangpat. Saan anarwam ni tiyanda iti kastoy akita ti biyag. Ang aramidan na amin nakabalan na. Nga agibtor. Gapulang iti panagayat na kanyak. Kat titulag mi kin Roxanne. Nga matindarak iti kasangay na. Gusto nga ta. Rumbang ka di amapanak. Ang kasanon. Amok nga da pa naggusto na kanyak. Kat talaga ang makapasulisog. Siriwing ka pala. Ha? Wen. Saan ko nga rin amahalat iturog ko? Sorry Gapoy iti kaadot trabaho kan mapambanong kak naunay. Awanan panawon ko kan ka. Maawatan ka? Agyamanak. Amang agsaksakit pa ikidin tinakam mo kanya. Saan mo lang nga ibagbag ka? Ay, saan? Apay kung mga agsakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka matkit. Arakupan ka man kit di. Carlo. I love you so much, Han. I love you too. Blooming krayom ko Siyempre. Sa balilat ati at na inspirasyon na. Sa bagay. Si kaman kiti. Anya pa hilang urayan nyo. Yaka mo. Slawan to iti plano na. Ibagam ngaminan Ay, mabainak mo't na. Syakit din ang babae ti mangiruruangan iti dayta. Ang mga ibaga na makaas-asawa ako. Sus! Saan aray tatiga po na? Ngamkit ti. Kaya't mumutan ti maadaan iti pamilya. Saan kayong mat nga umugubing? Ay, mukpa yan. May isa nga engineer ti BF mo.
Maestra ka man. I'm sure, adun ti urnong yo. Damat basiit. Anya ti rason na di na pala yarungaing ti panagkasaryo. Jack nga rodan mo. Wano, nakurang ti panagayat na kin ka. Awan mat madlaw ko akastakan ko, ana. Nagsweet mat. Saan ko nga mo, no apay adi na pa'y madakdakamat ti panagkasa. Jak may pasnak ti aramidag. Naminduan asinatsat ko. Ti dadaitak ta madimat. Saan nga na may sinay ti panunot ko. Ti ipapan ko iti kasangan ni Roxanne. Anya nga tati mapasamak no bilang. Saan? Saan ko akayat aguliban ti asawa? Iswa, mang panunot iti pambar ko. Ajak makapan. Agsakit lakit di tinakam na. Tanam namaan na kon. Kan nagbalinan asukik. Regular ti panagpadait ng kanyag. Ay, makamuditan. Kabalak mo't nga taataradan ti riknak no bilang. Si kakadingag paison, Oscar. Unang kal. Kaano pa yan nakarwar ka? Damag ko anabalod ka kano. Unang kal. Naturpos ko madlang ti sentensya. Kasta ka di. Apay ka di ang kal? Adda ngamin pampanunutek. Itad mo man kanyak ti contact number mo ta awagan ka. No. Matuloy ti plano ka. Oh, sige angkal. Adala ang ororaya ka pinaramid ko. Ket no saan nga agbaligi, si kaman ti mga ramid, iti sumaruno nga addang ko. Oh, sige angkal. Basta dadangdan ko. Rawa ko lang. Sana problema tayo ta. Talaga nga adda tangdan mo. Salbagmat ngamin day Jaya Roxanne. No awan pa'y maaramidan na paisarden kon. Awan mat gayam pang namnamaan kelkon. Ngam iti day ito'y sumaruno a planok. Imposible adin to agbabawi ti anak ko no agrigaten iti den na ti asawa na mamirmiraot. Aging ga ita. Awan pa'y laeng panagtalag ko iti dayjay alalaki. Naglaingket din, no iso ti mairanod, iti nagrigrigatak nga impundar. Anyat ko na, mala daw asumangpot ni Carlo. Uwan nanang, nagpakada kanya. Mapan ka no maki-birthday iti may sa asuki na iti tailoring siya. Iso sinapa kung tinag-awit. Alakit, iso anak ko. Nagsapa nakaturong ni Junior Itay nga minapakan ko iti linugaw nga dalawak na bulong ti marunggay kan lupot ti madawak naturugaan. Saan na bandog mo't nga min anagay ayayam. Ala, ano sa inyo ti anak ko nanang? Nga lakit din aya. Sakit. Apay? Manungal dawan amadmat iti tiyan ko, nanang. Ay, kaya pakita ka iti doktor ang mga nanyamot daytan. Oo, nanang. Ang mga anyakit di dayto yun. Anya nga tayo bagbagan ng Uncle Rolando, aparamid na kanya. Nasayat mo ito magkakwarta. Bakang da, kat sigurado adakal matitid na kanya karangdang ko. Hawan kaya,
Kumusta nga taninsan, Chanda? Adda nga tan asawa na? Sa bagay na pintas ninsan, ket sigurado a professional di asawa na. Lukas ta, bisitam ita ni Carlo. Kasta ka di. Agam siguraduam nga adda banagan ti panangsa nga ilim kan ko ana. Tayo bagakan ka, ag-picture kayo tapno adda ebidensya. Saan kang agdanag? Na yun naktitandan mo no maaramid mo dagiti papaaramid ko. Sige. Orayak. Bye. Napintas adamag dayjay At nasamat lang banagan ti papaaramid ko ken Roxanne. Adda hawag ko ket. Nimet Oscar. Hello, Oscar. Hello, Uncle. Nakawag ka man, iho. Kahit kayo lang, kumusta, Uncle? Aya? Kumusta ka minsan, Chanda? Andan asawa na. Ang salot. Nakaasawa iti ambisyoso. Anya ti kadyo asawan? Baliwan tanto ti agsarita. Kat ti ko na yung aparamid yung kanya. Saan ka nagganat? Ken, saan adito'y ti pagsaritaan ka? O sige, Uncle. No kayat mo, agsarak ta inton madamdama. Sa dino, Uncle? Iti restaurant iti nagsulyan ti Felipe Street kan Magsaysay Road. Anyang oras? Alas 5. Sige, Uncle. Namnamaan da. Sige. Andala ang urayak nga awag. Sige, Uncle. Bye. Anya man ti resulta ti papaaramid ko kini Roxanne. Patuluyik lata ti panggap ko. Tapno mapilitan ni Chanda nga agawid iti danna. Unak na sino ti adda dito'y kusina. Si kamot gaya man, Chanda. Uwan nanang, imayak man nagtimpla iti kape. Kasano pa makaturog ka ngayon agkape ka. Gusto nanang, ta pag-unurayat kan Carlo. Anya, awan ka di pa'y. Naiturog ko nga minadagos itay nagsakit ti ulok. Sana ka makaturong no saan ko mauray ang sumangpet. Awagam Uray iklatan nanang. Amang ano, agiinom da kat trabakan da pa'y no awaga. Sa bagay Ay na, makaturog ak patan. Masapol nga urayak ni Carlo. Kakit maturog ka, siya kunti manguray. Siyaklatan nanang, uray kat awan matsarek mi inton bigat. Apay nga tangang paiso. Anya nga tano awagak. Saan nga ta makagura? Awagat latan. Rabiin, hindi matla sumangpatan. Amangan nyo nalausan ti bartot na. Amangan nyo saanan na makaawi. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.